musidɓe ono wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wontirɗo. Assalamu alaikum no yirɗon ɗo ni hande kadi hara men yalti fi golle ɗe musidɓe donc meɗen welti moƴƴa meɗen jarni ko fota wona e seeɗa haray ko andintingol on nembiro haray ɗon andi hande yiidi woni laaɓi tati ɗe yiidude ne ɗuma tuma yiiduno to ɓen jonni on coggu saku maaro kono min inni ɓay on soodali maaro kon certes na maaro kon min jonni on certes maaro on soodali maaro kon on soodi kono na saku sooduɗon ka awa joni haray ko musidɗo amen kadi mo ala ɗo wolli noon tamen hollu inde makko ɗen waltotoɗo mojobere amen nde moƴƴa o kanko woni ko neldi men saku ɗiɗi maaro haray mbuɗɗi ko y moni mi hendoriɗi ene ɗo saku ɗiɗi ɗo saku basalle e bidon nebban ɗum ɗo ko lobodiyani ɗum ɗo ko dobboni nani haray ko teddugalle moɗo ɗum ɗo ko fi on tabutuka suudu hara on yaltali jindoŋe ngenange hino wawata tuɗemi e juuɗe mon nde hino juuɗe mon e na kadi koyɗe wawɗo o yi hunde on wawata ko ɗum yaltan toon jinɗo nga nangue ɗo tuma wottuma haray kadi hino ɗo mi hetti conci mon ndi no andi ɗo ko sista asta wontirɗo France woni ko addani en ɗiɗo ɗon conci ɗo an yodo ɗum ɗo taw ɓay haray mi adda e ɗum ɗon nden ɓe ñowita joni ɗum ɗo haray complet mon on laɓama moƴƴano haray hino ɗo conci mon julde ɗi haray ko teddugalle moɗo conci mon julde ɗin ni nani haray ko teddugalle moɗo ma chéri yari soɓana alan ɗum ɗo on heɓayno waɗira on ɗum min nanali habbe mi naɗay ɗum ɗon no waɗira biro haray no ko ɗum aynone ganna e fottuka saare e ɗum ɗo son juulama ɗum ɗo wata ko ñamon taw ka suudu ɗo wonanta on lewru accetemi ɓe wallo yango hoore mon biro ɗum ɗo wona nayi on ha juule wona nayi on ɗum ɗo lewru ñametemon ka suudu ara o yangal ka yaas conci mon juule ɗin heɓike ñametemo on heɓike non so yette ka juulide ɗum ɗo wona ella ko fi ha ella gongo ka saare ɗon andi ñande ɓe mi jinde ka saare ɗo acce tabiton ka suudu ka fi jamiɗo wayata ka jami kono tabite ka suudu ɓay nafatta heɓike wonon ka suudu tabiton ɗon namaste bien tu vas m'aider à envoyer ça haray ko teddugalle moɗon haray fayntin kadi hino ɗo 300 000 ɗum ɗo Conakry woni ko fray alseni ɓe hiɗi ɓen kamɓe kaɓe tambitimi moƴƴano o yi min sorani on ñamete yiɗi mi watti ɗo nene kam joni noon ka 300 000 o 300 000 ɗo jogite ɗum ɗo hara o wona ka suudu tun noon joni ran tu vas embarquer ça ici nawaɗalaɓe ka suudu ko teli koɓe hoƴi ko bowal julide ɓe andi toon anda toon ndeta ɗogo so hewti biro ko juulirde teli ko na telen ko télé won andi annaki teli ko ayo télé ka université ko télé ko université la selira ɗo nde juulirde wonde dow ɗo ɗon bagandi awamboa merci jawi pay ko ñande mi yuma an taw ka sayiɗa addi ɓe tabite ka suudu nen biro he tabite ka suudu tabite ka suudu on heeɓi ñametemo on heeɓi mbuuɗi woni ka suudu wuttinano hoore mo onci julde on heeɓi ko ruƴƴiroyon seede junnu ngo tuge ngenangue allah ko amin Allah ɓeydan on duwana bo mi yoɓe mi accuɓe ƴaɓa ɗon dumbinir piji ɗin toon c'est ça aussi le rôle de l'ONG assistance humanitaire d'urgence joni no ɓa on yiiɗa yangagol on heeɓi o ɓuttu ɓerde ɗo o tabite ka suudu eyo eyo accuga ɓe wawata e koyɗe wawata e juuɗe joni ɓe ɓi ñameteɓe ɓe on daga suudu awa wone ka
Mesdames, messieurs, merci à tous pour l'attention, pour la fidélité. Je suis le cœur avec vous. Donc, c'est une maman que nous avons rencontrée dans les rues de Mamou. Et j'avoue que ça a été une joie pour elle. Elle a les habits de la fête. Elle a également la nourriture. Elle a de l'argent. Je pense que c'est là la joie du cœur. En tout cas, merci à tous les partenaires qui nous accompagnent. Assistance humanitaire d'urgence, l'une des meilleures organisations sur Terre actuellement. On le dit parce que oui, nous sommes une fierté en Guinée. Hein. Merci à tous. Donc, prenez bien soin de vous. Bye.